esikutshoyo ukuthi khona asikabona umahluko kusukela athatha umbuso kuminyaka emibili edlulileyo. Angazi kumbe yikho ukuwopha ibhanti lokho abakutshoyo, kumbe yizo lezi izithelo zakhona. Kungenzeka izithelo zakhona zizobonakala ngokuhamba kwesikhathi. Engingakutsho nje ukuthi kuzakuba nzima alibana abantu bengabambananga. Kudingakala babambane. Ukubambana yiyo intuthuko. Alibana kungela kubambana, intuthuko kayifiki kuleso sigaba, kayifiki kulelo lizwe. Ngiyabonga.